Assalamu alaikum урматтуу биздин Тескалар News каналыбыздын көрүүчүлөрү. Бүгүн биз Ош шаарындагы Жапалак унаа базарындабыз. Биз алгачкы чыгарылышты дал ушул ДАМАЗ лаболордун баалары менен тааныштырып өтсөк, мына ушул тент менен жабылган лабонун баасын сурап берели. Номери 638. Салам алейкум. Лабо канчада атасыңар? 320. 320? Кымбат эмеспи? Кеми канча? 300 пробег. $358 екен, а? Каердики лабо? Кореяныкы дейт. Биз азыр дагы толук маалымат алабыз. Ага чейин бир катар тартып көрсөтүп коелу. Бул ички тарабы. Атайын каркас токулуп, тент жабылыптыр. Бый жактарын көрсөтүп коелу. Жылы канча? 2010? Биякта шаарда каерде иштеп жүргөн өзү Ошто? Шаарда элеби? Эмне ташыйт элеңер? Оду. Так, расход 6,7, объем 0,8, жылы 2010, ал эми телефон номерлери экранда сиздер көрүп турасыздар. Вариант болобу болбойбу? Канча? 1 айга. Бартерчи? Бартер жок, а? Состояниясы кандай? Идеал. Канча болду мингениңе? 3 ай миндиң. Мына достор, сиздер бул лабо менен тааныштыңыздар, эми кийинкисине өтөлү. Бул лаболор окшойт. ДАМАЗ абалы сиздер көрүп тургандай. ДАМАЗ кимден экен? Пулу канча пулу? 100 миң. Камече? Ками 10 миң түшүп беребиз. 90 миңге бересизби? Ооба. Жылы канча? 97 экен, а? Вариантка сурашсачы? Караштырабыз. Бартер. Болбойбу? Болот бул. Обмен. Канча миндиңиз буна? 6 ай. 6 ай миндиңизби? Арт жактарын көрсөтөлү. Жакшы сураса канча бересиз? Сүйлөшөбүз. Пробегиңиз канча? Пробег 8565. 800 миңден ашык кыскасы. Ошондой. Каерде жүргөн бул? Шаарда. Шаарда эле? Баасын 90 миң сомго берет экен, эгер баалашсаңыздар. Ал эми телефон номери экранда. Ушул номерде WhatsApp-дагы бар экен, а? Көрүңүздөр, арзан унаа издеп жүргөндөр болсо, айылда жүк ташыганга ыңгайлуу. Кийинки лабону көрсөтөбүз. Чыккан жылы 2005. Жана договорный асырап беребиз. Телефон номери бул. Биринчи бир катар көрсөтөйүн, андан кийин баасын сурап беребиз. Раскаланган окшойт. Салам алейкум. Лабо сизден беке? Канча лабо? 240 миң. Жылы канча? 2005. 2005. Вариантка болобу болбойбу? Вариант жок. Бартерчи? Пробегиңиз канча? Пробег 3000. 309 миң экен, а? Канча миндиңиз? Алып сатарсызбы? Баасы канча болушу?
Bilet bağısı. Şu aytkanыңızda kança түшүп бересиz? 340 деп атасызбы? 240. 240 миң. Тугандар, ушул абона алгысы келгендер болсо бул номерге байланышыңыздар. Лабо кимден экен? Канча деп атасыз? 380. Жылы 2013 жаш экен да. Yani 4 ay bolup geldik. Telefon номер. Кореядан келгенде mi? Кореядан келгенде 4 ay болуптур. Bu kaçına kerici mi ne bu? Кескалар кейжи. İçki salonu. Пробегиңиз канча аке? Kalçız yakış geledi aga. Kalpti жақын да. 156 eкен ha? 156 ming. Kança kırız? 285 bin. 285 ke. Çakları. Koreyadan gelgende 4 ay olsa işte elek banca. Yok, özümüz mindik. Özünüz mindiniz. Kaçırganımız yok, mingamız. Variant, sariyant, partiyalarga qanday deysiz? Yok, variantı yok. Bunda yok, только наличка. Наличка. 285. 40 tonu toplasam 285 ming variant çok. Наличка. Alатılğanlar olsa bu nomerge paylaşsınlar. ...998 nomerli Lablo. Жылы 2013. Telefon nomeri. Basın kaça tutasın? 330. Narашкасы жоқ bu? Свежий перегон bu. Пробег қанша? 86 мing. Пробег 86 ming. Bası 330. 330'dan kaça ekan var? ishni qo'yib berasiz. Şuna koyup duruyoruz. Свежий перегон ekan, tuğanlar. Görsenizdер болады. Narашка жоқ. Вариант сариант партнерлерге қандай? Только наличка. Egasi qaqda bu? Наличка дейді. Telefon номерлері свежий перегон лабо алам дегендер ушул номерге байланышсаңыздар болот. Пробеги 86 миң, 330. Ооба. Кийинки лабо менен тааныштырабыз. Көк түстөгү лабо, жылы 2001, телефон номер. Машина номери бuyakta, telefon номер бул жакта. Лабону канчада атасың ке? Onun 230. 230. Камиче? 20 ming so'm berasiz. Qancha bo'lsa? 20. 220 га. Пробегиңиз qancha? Примерно. 458. 458. Вариант сариант бартерлер. Наличка. 200 qancha deysiz? 220. 220 га бул лабону нарашкасы менен көрсөңүздөр болот тугандар. Борт барлыгы бар. Жактары мост. Telefon номер. Лабо несі кім екен? Babamın nesi biz? Siz mi? Жылы 2015. Жаш келіп тұр да? Қанша oldu келгені? Bu былтыр gelgen. Былтыр Mayda келген. gelgen. Mayda sveş pergon algan. Кореядан. Bir жыл işlettiniz mi? Мына üstündeki çamadan mı? Bagajnik ya. Üstündeki bagajnigi menен eкен. Тугандар көрсөңөр болот. Лабо. Ат жагы. Biz bağlaşıp gelelim ha. 2 kilometre 3 kilometre aralıkta ne mi var da? Telefon numarları bul. Qanchada otasan? Minib borib ket 330. Kammi? Kam var? Qancha bor kami? Bak. Qancha 300 mi? Bazar bileti.
Вариант сариантчы. Жоқ, вариант болмайды. Партер. Жоқ. Үстіне Портерге қосып алмасаңыз. Портерге қосып бересіз. Портерге қосып береді екен туғандар. Егерде портеріңіздерді лабоға өзгертем дегендер болса, ушул номерге қайрылсаңар болады. Лантаус, кийинки лабо. Авалын көтіп тұрастар, номері 531, телефон номері. 2014 екен жыл. Жылтыратып қойып тұр. Лабо кімде? Есі жоқ екен. Спрашайлы десек. Лаболарын таныштырмай ұлантауыз 865 номерде. Лабоны қанша датасыз? 300 мың. Жылы қанша? 2012 свеж перегон. 2012 свежі 26 перегон. декабрда келген ақырғы. 19 жылы ба? 2019 жылы 26 декабрда ақырғы немеде келген. Заказы алып келдірдіңіз бе? Құлы? Бұл 300 деп отам. Кәмі? 285. 285. Бартер, сартер, вариант. Только наличка. Ушул номерде свежий перегон. Өткен жылдың декабрында келіпті тұрғандар. Мен сіздерге бір сірі алды арқасын көрсетіп қойын. Сіздікі қанша лабо? 330. Жылы? 13 кен, а? ...2013... ...бензин... ...телефон номерлері бұл... ...кәмі қанша? 280. 280-ге береді екен туғанда. Мына достар, лаболордың орточо басымен таныштыңыздар. Авалына жараша, жаңы жылы ескилигине жараша 300 000 сомдун тегерегинде турат экен лаболор. Бир лабо ала тургандар болсо, ушул видеону көрүп, лабо алам деген таныстарыңыздарга бөлүшүп койсоңуздар,